Ghana de Shemaya Mobibia Ajuma Makwaba Deba Ahenkan Ediokrumiensa Echipomiensa Kasafidie Eswa Braso Esa Nenumre Esa Mudra Samufuo Ejina Tenten Asamukrujen Wakwejo Apa newsroom no Yansu Yeji Yegwani Yetenasia na baby ayeti Eye eno Ekia Afrankuma studio Seno Batampani studio na yetia Ensam ni yebe chirechirem ni tesemo ete amawo Abusua nenumre nsam yede ba no Edoso papa ase kokokra kwens no wo hwegu punu so asan bebre ne wasesa ne nkakra wo yi ne nkakra na wo yi a wodi kan yi akese ne we beyi nketuwa na ntisa ane ye beye ede ama wabusua ensam no ne ebedi mo akutin ebi anesem ndc amanyukro reshaf na wamokwaye ye ni penifo bi gusu a wamokasa afa ho ene ye kasa kwahwe UK manum Ghana man penny dada wakwajina ho de ne ayampia we twada papa Abusua na ye fiada o na dru fiada sen ya sa wa wu ni mu ache no se ne ye no eye freaky Frankie Friday inti ya ne de anigiden sem enso atimi atato sen wra na watwe mu sa kwade ne samini wo mu se anya omodan abusua wo mu sem twen waso ubeti bi Papa kumase se wa hu sa papa no o aka se bia fa awarija ye ho na ebeti hunsu na sini twani bi so kire mu sa efi sa wa sha se atwa sini ane wakona nim ye pa sika watimi anya bia wodo abasobode ya mani bia tese wo bia tini dia na obi ani age wase fi sa wo twa sini wonu ankasa sini ne maame ni na busua wo mo hweda wow ene se kwa investigation Kamido ono so say kwafo bi so ram say na favor for the way to the bia you for push money Abusa nyumrei ansam yei ani afufuro bi na ya bekenkan amausa anyumre no sia kasenti no de yechi abefo ntentan kase ne so Facebook eye Ahenkan 93.3 FM atwaya kasenti udu wa like wa share wa dwenkyere wodi egu ebresem ye behwe ne akenkan ni nyina da ede ama wo YouTube no eye abusia tenten no fa nkodom bie ye dwumedi a wodu ebekoso wo fie nyina ne nya hyase na obon kaye papa na tse ye kwa eno no afa wa dwenkyere no so betimi ede afa emai so 0594 841044 0594 841044 na yahwe akenkan ni nyina ade ama onyimre na sepiesiem enko ema ye na boafo Bimpoma Plaza Hotel ye twaniti awasa bi Plaza Hotel na fe Jubilee Hospital fonso ekurayemu ene enumre Ghana de shemamba wodi atu okura dan SMS no babo ene mame mboni mprenu 0594841044 0594841044 de ba ya bekenkan ede amona eboja ye na fe etire die nyina ye weekend abusua akenkan fo ayeme afia ampofo wa mene mame akia janewa Ghana de shemamba fe Kasiebo ne yade mo vimu dwetem na ya tesem se Ghana mampeni dada John Dramani Mahama wakwa kopiem ewa UK abonten so na UK abonten so wakwa ya nane wankwa ne ko woden sempe wansempo ro nsem a etu akoma ena ko nane wo mu kokasa ye fa eye Africa's strategic priorities and global rule na a global role na ani tintini tiatiam na sa Africa ha say enioma hudura ehia yan akade a wose adi gu fam na Africa ya Africa na Africa timide ne ho empo no Africa asade ebe nkra da wose ya hwene ye na Africa ekonani mantie ho brofo no Africa strategic priorities and global role na ehu akasa ho ne se wo kasa masisi nsam so enenam so Ghana mampani dada John Dramani Mahama JDM eni asimpie no waforo yensem ensem se bar nani o sha ase no se
debt exchange program bi na aba say Ghana ha say ya wo ma twa ne tia wa friend DDEP ka de na ka ya DDT so de ekum nipa debt exchange program domestic de no wose ayekoto bekum ma ayade se ebekum Ghana fo anunti saban no aye chinchine atwan no wode sa debt exchange program no chechire Ghana fo kwaun dia ene wo hia bubro ene betie sim wo Ghana ha said wose ube pia mo mind asema Ghana mu ohia Ghana fo kwam de won papa nsu kwam de wo mo etuba hu Ghana ni no wa bre no wa bre setam wo teso tempentin kwa wasiri nyada ayamamu fun tantan ya his excellency Nanado Dankwa Kufato ene na bedi eche Dr. Lahanji Mahamudu Bamia wo mu ebuo Ghana man penny Dada John Dramani Mahama Tuane Samso and Waba Mania Chemse. Yet to grow one almost a banking sector clean up. And the exercise 1 more year cleaning Yama was here yet cheno. Na Ghana Hanum no banks are who drunk it to ane. Akasia than Temunada condemned to Jurabu from Zeyirum. Was it na Ayanadra Daruma and where we Ghana for Sano. What one in Samsubian watch them Waba Mania say. Akato now bro na Ghana yenya emfie no adiosiansia sister na so twu obu komponhwe wachi ehwe Ghana ne oma hodra ya wa yeni hwe wase eni pipia manyoku awo mo ebetra so ya mambo omubuo no enya de so mo de Ghana fo tu bata akọ animo wase ya chia na eni pipifo ede yakọ wase hwe sese Ghana foto mu a pese no musika nyina da asa aka kwensi tu ba usa 10 pesos no nwa kwabo 10 pesos na je gran na je se de kwa kwabo kweso dede nkwa entu osisika di sika se no ebi ni Ghana fofuto wa se ene utwa wani kuru show man Ghana ni ncho eni ni zigizaga mu a wamu esi etuetu omuka contractor fo hwanfo nyina de womuka yenya sikampo anya de ama wo mu entu wase wode de nukuro mu Ghana de empanifo to nyoma saworam empanifo to nyoma pahwi ena chese nyoma afoforo so a chese wo bia huru na sim mpo ene wa frantoma wase Ghana fo bra papa no wase obi obeka so wa begina fidi kase so anya UK mamu na wo kasam na wo patno say eye Africa ho asam no woka enti senia Ghana so awie samu akuni adu no e wase wo pa Ghana ho ntoma me ebibrem ha nyina obi ahunu say you Nanado Dankwa Kufato amamu wobuo no enkase eye tayo nkwan no anchi ni mu no say tayo enuti eno no so asechira asamu a woka ne sare wo say ubepiam awa manti asman Ghana mu a bibia anko bibia amba Esan his excellency Nanado Dankwa Kufato eya amamuo fun a wobuo na wo chechemu an wasan etisi mu ekọ nachi eya domestic debt exchange program no wasa tisi wo bi say bond holders and conform do musika akoma ban sa aban ji sika no na wan fanda da ne ho no musu nya ho poporo ya kakra no aban ne se chinchina atwa ho na ode nem na ntesam akwakodwa workings eya achia wase achia ne so sa aban na hwe no wantwitwa na achia yiye no so a Ghana fo betiam Ajay, Ghana, my country, also comes to mind here. In a little under 6 weeks from today, Ghana will mark 66 years of nationhood. Far from being an occasion to celebrate independence and the successes and achievements of nationhood, we will mark this day under the yoke of the worst economic situation, arguably in our history. We're currently bankrupt and burdened with a national debt we are simply unable to pay. You may have learned over the past weeks that the Ghanaian government has defaulted on servicing of both external and domestic debt. There's currently a huge uproar over a controversial debt restructuring program by which the middle class of Ghana could be wiped out if plans to have them for fake proceeds of government bonds on which they rely for investment and sustenance are followed through. In absolute terms, up to about 6 million people could be deprived of their life savings and investments. Ghana's banking and financial sector could also be under threat of insolvency if no suitable adjustments are made to the debt restructuring plan. Nipa woteni kai aya Ghana man pani Dada John Dramani Mahama na watu asubiem ene Chatham House ya eno ewo London is a capital town of Britain UK mamu ene wajina ja ene Africa ya hu komodia na bape edie na emese Africa na Ghana hu komo na doso pa
John Dramani Mahama 20 Samson Watchem Sasha. Uchu wani kurukuru Ghana say ya was ya wonum and I shot about one some swore. No was a film pinu any aduonu about one no. Any electric woman sign. Mammy J. Mensa de fair one papa. What the fair NDC for no was one of the one money subuapi. Esans at 2020 about one no. Na I when I Esan is a COVID-19 brano na a term na uncle woo lockdown quarantine self one wine ebrofuni dia bebre. Any whole restrictions bebre. Any ya share hoso papa ewo kromanti. Ghana man penny that John Dramani Mama Chese 2020 about to send your yes one tani na COVID-19 no. Esansa woman shada enya brebebre. An church and call for a choir woodra. Woman to me agina pulling centers a woodra. No ma sha about to him. Woman few many has a petuo. I should show you mem debi. Was a COVID-19 quarantine kuko kwaswonitino. Woman to me anya bre andi sejumano empono and kwaphobia see a you wamo womu kwa ejina jana dano COVID-19 ti yantimi anya sade ni nanti ena electoral commission mami jema satin chimandisi fonsa Chinchua mosa rom kawa forma beti. No was it 2024 de wamo bane sare nade gaga to ga abani disia wombetwa se empono electoral commission ananka sample disia womu betwa wo church ni nsemu de ente wakasa nyina no say nyame adom na adom ba adom so na 2024 ba na wese ni nya blose pepem ni akwa akoto abago kroboti ekwodi ahimu ankrata so akoyi mampani any MPs no a any dis amanyo ko mankasa be referee wo mo mepentem ginafo ewa abatu onim enya de so mo ba bibia prekese ayakokwa asa na ya anomfuei asan so awi abanmu ebiem. I know NDC is preparing to take advantage of all the instruments that will prevent anybody from rigging that election. 2020 was a very strange year. Because of the COVID exercise, the political parties especially didn't have enough time to train our party agents and all that and actually do the selection process. And so this time, like I said the other time, we're going to be like Azuma. Azuma says he goes into the boxing ring with his own referee. He will knock you out, and when you can't stand, no referee can come and declare the fight for you. So we're going like Azuma with our own referee, and we will give a technical knockout. Knockout be one so out 2. Knockout be was a knockout be 1 2. Ujina ho na apashe show. Etiani also many abre papa knockout no de jai. One more be referee. Edi abato ni mu nsensem nyina tam nipa wuti ninkan eye Ghana man pani dada John Dramani Mahama ene ensam wa pro aguru. London is the capital town of Britain. Enya sam ketwa UK abonte so Chatham House ena sa dwumadie kwa so ara Africa's strategic priorities and global role. Asem tia na da dwumadie no so no etia ho akasa ho na ja onso utimu ensem wo no abusia yanto asam ne so na ene ya se yasefini abanu ani edi obi edi bie obi aka bie na watwe fini abane ne ebi mu akwamo papa bi mu su tweja adro ebi mu so ani abresa fini no ya mmom wa monyi so dan ko meju so pa de ebonsam wonfo monya tampiko wonya katikeka wonfa ka no mfa machemfo na ni beji se de ne ohwa na anima na ni be ya sere nti wo mu de wo monyi so Safni pa de nya de wombedi bie na afni ameka wa semi aya NDC amanyiku na wa mu opposition wo kwa ma fa chesa wa ma yen sakra ye reshaf na etimi akoso mra shebedwafo a wo ye mra shebedwafie na NDC amanyiku na fa no wa ma sakra ni amani pa ma ne ma koyesi wantan ebi mo wa mani abri ye pasa sakra ye wa monyi sunti penifo bi kasa ade afa ho na Professor Kwabna Safo Kantanka aya parliamentary affairs expert na to say eba ne mra shebedwafie nsem ye ntutu ne ma wa mra shebedwafie a wa kwadali wo mu pa na wonu so di nanu atumi bie na o kyeresa NDC amanyiku no reshaf ne na wa mu kwakwa ye no waso onu wonim ne nam so wonim ne ka hu bie nim ne gina sunti
a wa mo kwakoye sa reshuffling na wa ka kire ndc mpanifo no ese sa sakraye na nimanim ya wa mo hwe mpanifo masibre enye sa de ahwa wo haw ebia de bebra manyuko wa mo ntimi so ano na wa mo mpanifo masibre ne so wa mo ntena se defe mu ntese niema mu enhwe mu ye na wa mo hwe se bebia wa mo de niema beto no wa mo de to a emfinto enye sa wa mo de to na ekofito susu de wo se no so no ade asembeba ne kasa yem ne wo kire se ne enipa breni mpanifo bebre na kasa na wo tietie wo mo kasa mu a ebi kire se mampani dada John Dramani Mahama ko hwe na wo meka ne ekoso ni bie anko wontimi tu ne nan simu ana o chem sa ha eno de nya de beboa enti wan de wo tufo esa kane mampani dada John Dramani Mahama wo se asem we ye na aba no wo mpe bebi ntra kra na wonyan mampanifo na wo mudi amanyuko nanim na wo mo hwe entutu niama ye wo se no ebetimi aboa ye pepse na wo hwa eke kwakoye se reshuffle yi ene de entetew pa na ebandisi amanyuko na ate wo muntem we wo nafa we su wo nafa eso wo nyina ni swade hunu eye baako wo simpanifo ne entena se na wo mo atutu niama kwan ya wo mo fa so ye reshuffle no wo mo fa sa kwan ne so entutu niama no wo mo hwe eso betimi asa ka amanyuko na bomu na wo mani swade hunu no anu susu atimi abamu amanya sane wo mo tena se eye hwe ha ya wo se empo no amanyuko no wo dada no kura watimi wakame kitinkitin bi akoso wa se kura ni wo mo timi so anu wieye enti se wo mo di we su ba be ka ho na wo mo yi o mani tena se se ne hwe enkoso na wo se ebe ha dwen ye pantie ni manim ya wo mo hwe na wo mo timi aso ano wa ma na aso ano wo kire se hwe wo hwe woni monyamfo mutaka ana fe woni monyamfo Haruna Idrisu ani mienu bi akom ho na ye yi wo mafiri aye ji wo mudi bre from sama wo se wo besre se NDC mpanifo no ani sankrofo ni nyina entena se wo mo nkasama antiase anya adwuma asakra na sakraye wo mo bekoso atoa so a wo ma hwe atimi atoa eso. During the chairmanship race, that kind of thing came out. There are those who think that, well, Haruna Muntaka have been voted out because of their anti-Mahama stance and all that. People are saying, so if he comes in to intervene, what will be the implication? What will be the meaning? Okay, so for me, instead of he intervening as an individual, I would prefer that the leadership of the party will identify the various interest groups, meet with them, have serious discussions with them, and discuss the way forward. And for me, going forward, if Muntaka and Haruna would be ready to move along with the party and do what that assurance that their constituency in electing parliamentary candidates, their positions will be secure. Abusiani aye wo pani ba kwa wono eba no sa ma shebedwefie yantoto niama wo bibi kwaso yan hwemfanto ye yenkire yadwen efa ma shebedwefie nsem a wakodari ewo mu panuti no why parliamentary affairs expert nidi any Professor Kwabena Safo Kantaka Adam adwen pano no ono ma ya Ahenkan FM Ebusia ma yakoya ni bu I freaky funky Friday Kasiebo. Can UN for futu for pa UN for womu futu for pa kasia bana mambo sama papai naja wo ma UN for futu pa Professor Bafo Ajemandua wodi atu dwa ya wo kire mu se ekwan ni enioma bi a NDC amanyokodo ede Haruna Idrisu afaso no enye wose ohwe anano bena nkrata hodure pia bonten eni edin fufura yehunu wo mu a na chese ya hwan aya Haruna Idrisu Muntaka mu agu nkyan na chese wose na eyade bi nkrata bi omotworo ba yese wo mo edi begu Haruna Idrisu ani mase Professor Bafo Ajemandua wase yenim guase ankasa wo mo shada trans tactical planning and wo mo planning se Haruna Idrisu na kasa mayemu yankwagu na nimase eno mu kwagu na nimase na watwani samsu biama no wochem se wohwemu a eye ani di se amanyokuo no nipa asese wono ye omtetrani aya Johnson asiedu nketia na wase asiedu nketia dia waye no wono apodadwene ho awonte asese wude asiedu nketia bada ben wude na ye general secretary eno ofosu ampofo ya chairman ena say table no adane a shifting cultivation aba
ana wo de waba ba huraji edikan enti wo foforo utimi fa adwene bone setia unua de a na chese nye enti wo se ase dun ketia wo pa chaw wambra no mepa chaw titru ani Haruna Idrusu de wampa ne chaw ye papa na abusuasem a ye kan ye animsem ya kan wasem a eni di se manjo ko nsacha ya wodro o maye na nkofo bebre chesan wo mo kobusai ebi so man kobusa ebi so nkofo no pu ya ni wo mo ekotena ase ebi so ya ni wo man tena ase na sansem we nya no chese si ya ni wo mo tena ase o si ya ni wo man tena ase o na hu hia posi ebe Haruna Idrusu afirim muntaka se hu hia papa professor bafo ajumandia wo chechedi nsem wo ema tactical explanations no say Haruna Idrusu ye nipa bia ewom se enipa bia nanso wone ho afiampofo wone nanso akua wone nanso empo no obia wone nanso angels no motosoro kwa no wo nanso ntina baako eto ne ba asase so Nyankopon ka asase so fo munue Satan me na bese Satan po ne nanso nti no de ba ekrom ha se ya wo betete yen ewasase so nti obia wone nanso ya wode nam empo no sa Haruna Idrusu wone nanso e wone hompo naso wo mpa wo se wo dwene hunu se Haruna Idrusu ya minority leader no na wo bo adwuma pa wo ya loud na no odene ana afa so do wo ya nipa bi asem ba pe wo je yirim wo kirechirem no wo fra press conference no wo yese no wo kasa echese nipa na hofama bi esunsun bi hyenimu a adwuma no eya ne de chan ketua adwuma no wo yese minority leader no eya ne de pa enu nti se kofa hye mo manipa no sunsun mu ekura no etia ehu enti waso no de wo kan a kire party mpanifo ne se wamomfa echopa kese pa ema Haruna Idrusu esanse se waboto enipa ye nipa oya ne den wababoto obenya trimupo bi se nkofo ompa masem nkofo wo me ho adwembone nkofo mu yeku atia me enti wase dia abema adwobrel aba na Haruna Idrusu titru ene wo mo maka yanyi o masutra yayi wo madi afri adwuma ni mu ono yayi wo madi afri mekira minority adwuma nkomo ye no ne animfo no yayi wo mafri mo no wase setre ehu asembe sho mutrim enti a wasempanifo sheda hye wo motena se na asiedun katia no waese mosquito no se eni dia wo pa chaw pe afei wo mo ho beto wo mo kakra kakra sanse se die pen PAIN wo mo e bleedy. Haruna has led this party very well in parliament. He may have some faults like all of us do, but frankly, he's been a very effective leader, a very strong, staunch spokesperson for the party. So if you are going to displace him, there must be a way you do that without embarrassing him. So I think if all these issues are true, that they were not consulted, then Asiedun Ketia even needs to apologize. He needs to apologize to them as a beginning of healing the healing process. And the healing process no ye pen o when class P double A pen. Aha menya no o kan say pain spell mama P or spell it masebi enina wo pain enina wo pain so no more say B R D Behind pace. Behind pace. I weninda. Oh. And this. Do you and for one futu for Cassia? Just you and for futu for crowd, your foot to that body, and not just idea no. Pa pace behind the pace. To Professor Bafo, my dear, any attaining canon. Abusia ya transam ne so na ene ye fia danti edi kan aka kire say eye freaky Frankie Friday ntino Kasiebo emu ohwamemu ode ye pa na ye de anigidi nsem obansam no nsemporo sana watwi what is amini ni sakode ko mu mienu susu de awo paint ne wo na ekoba ne sen ye di musem ebeba ansana no yemfa enasipiesie ema ye na boafo Bempoma Plaza Hotel ye Trinity awa SB Plaza Hotel bi afe na waba achim da ene ne mpotem epoye mantem afe na waba ha
empo wo man Ghana fe no waba wo pe baby adwodwo wo pe baby a wo beda wo besolo no spinal cord no wechi edompe no enkonkoye wo ya wo konkoye wo ya kokasa na madam konso na seya eno ane Bempoma Plaza Hotel B Plaza Hotel na mesi hotel nie enyansam kituo de bia mekasa ne ani ehu eno na anu di hu adanso nti wo pe baby papa dia eno ane Bempoma Plaza Hotel na edan no wo modan no emu susu edin a ye de atoto dan ne so kura anya edin ketua ene ye wo Italy wo ho ye wo Spain wo ho UK wo ho London wo ho tse ne wo pe bia no wo benya baby ada Ghana susu wo mu bi uba Ghana fana ye wo Accra Kofodra Flowers ni nyina ebi wo ho na edan bia pasim empa na esim no orthopedic kasa queen size eso ene woda na wamini abaha woda na wamini akwa ha se ya na nko a wo mini wompa no so sa unu obi so na ekọ ya na mache moche kura na ekwan ebi beka edan bia so no air condition bom fridge sim TV susu bom entinya asem ketwa fu fridge ni ewu TV ni ewu aircon susu ni ewu na wokro no na Bempoma Plaza Hotel ewo dan bia no kitchen shem mukase enti akwese self contained tu shem kura otimi popo wonsa no kakra wasanso wadan a efa nipa mako aduasa 30 air condition bom projector ka ho enti mu ye adwumakuo bi mu pe baby atwetwe nkomo mu pe baby adwom ho baby obepark wo car wo moto enya ha ubenya baby de esi a ye behwe abo ho ban ama wo na Bempoma Plaza Hotel ba ni restaurant ti manage ani a wodro ni nyina ensa wodro ni nyina ubenya bi wo ho na niema ho ye de ni etie wakwakwada Bempoma Plaza Hotel na adia achi wo no ya ma breakfast a doctor for me yati assess breakfast no hu hia ye panka embo no so na ko nipa de ka breakfast we die wie kama enti Bempoma Plaza Hotel sa wa ma breakfast ye free breakfast na ye de ma no nya ne ye pe ne ye de ma wo ni awowo pe enti obi wo wa osori an poso minya tin kakra nya fruit salad nya yi bi kan ho a toast bi kan wan ka mepe ye be ya ne sa pepepe e di amount bra na ebejeje wo ho Bempoma Plaza Hotel e wa Achimodan Kwantenum wani Pentecost asafo no na edi anhwani mo ene e wode ba ye hososo na NTT di fo ne wo ho nti wa ban bon sem enya sem ketu afra ye ne 0249 855 396 0249 and I say 0243 118500 0243 118500 Bempoma Plaza Hotel was especially made for holiday makers from abroad and afar. Jumpa fana papa ni wani mukai. Radia no my. Oh, give it to us. Give it to us. Oh, what's up, baby? Jubilee Hospital. So, I was young. Oh, yari alcohol. Woman by sure, come. 24/7. A doctor for baby now, so 10 April Quadiama. Jubilee Hospital for our private rooms. Yeah, oh, here our privacy. Oh, here, person yo kuku amuni ama hospital wa. Woman be mouth dime papa. Yeah, no, kakrebi na betuaja. O privacy no filia. Labo ewo ho. Anunti ya no wahye so se me se. Kwana udia unni hwe check kra kwa check blood group. So onim dia ene oye. Na wuti wiase na se onim blood group a mesre ko Jubilee Hospital na wo mo en check in pharmacy ewo ho nti enro bia opa bia no. Ubenya bia to nya afi na maami a wo wabatra no ho hospital hwe no na awiabo kakra hye wo kume na di bechia kopa dura to da bi Jubilee Hospital pharmacy da duro bia bi wom antenenta wo fa yafu a mesraw ko ne ndada akora no famma yafunu mu se ne ositie bia betwa mfoni no e de akere wo mo machines papa gu ho ya kora ne ye ba oye be ma oye ntafo ntasa ye be kan nyina akere se maame ubaya ta maame o aha nukunzo na do ku continental ni bi Jubilee Hospital pe so mo kire chade ni yenti enioma emuda ho pa wa wie no so no ya be dan yafu no na ho so nya fe na
wakotwa scan yese twins uko ya yese ba kope da bi nya Jubilee Hospital ankra ho no de omudi sa adwuma no big hospitals obekwa yese twins ne ba kwayira enu ye kan he Jubilee enti say award ya awo eye enkwa ni owu enkwa enti na mfa awo ndi agro nkwa chesha konfo bi nsam ne yenku preko da bi kumpreko so demonstration mo ye kra ankosi aga timo obi ankoku preko misrew Jubilee Hospital for be hwe ye funu kama ede ama kosi so be wo wuwi a ukwada no nantiem ni weyi na durumam chesa bibia na didiem nyina ne nantiem ni sififrem ne nyina so ene yase post na take no wo mo ebe show kama ema kra no so eho ato no kama ena fe so no theater wo ho etu obuwa no mu a gbawuno mu kurakura mu kwa na pemfo hwan yo no wawu yese surgery ase yedi ba bi ekwa surgery yeni a doctor fo mpo ye surgery we mesro fan kone number bi no obi nkokun kwa o sro Jubilee Hospital theater wonti operation surgery no won be ya mount 10 eye clinic nso hospitals a clinics sa hihiem Jubilee Hospital mpatam ade age abosu ko ba Jubilee Hospital asem ena me no kanti wani na pru nsuo tatatata ko ho no wo mon show empia tela bi bambam beso da na pa na empia hwe wani asa che bible mu mpe na Yesu kan ye say yiwani asa mpe wi asa na ko yi obedie wo de na mpe no eche bible mu mpe ne dia mesro ko na bi ayare bi na ebobo about eni ena kura ni padua wani ko offer ha obebre enu nti sabre ye kura wi a wahu chematon ketenkete fa ko na wo mo enshow diabetes ni hypertension to obi awu diabetes nti obi awu nti mesro mani nku ya mo se o ya na ebeku omoboa ko Jubilee Hospital na ye enshow wadru fam omo be kirekire Friday bia be ko bia na diabetes ni hypertension for no ye yan kirekire emom se no be fo madura didi aye bibia kama kanti wo anuane papa na wo mu ya anuane nuro wo mu anuane a wotim say yes healthy food ya wudi aho beto wanu maduro kama enti hwa any Jubilee Hospital insurance so adwuma aban de ene yankronkro de obu won mo na adwuma owo mu no omu wa insurance you enu nti no ebia wo yare bia bata adwuma mu insurance fa Jubilee Hospital wo mo ebe show achem da abuabo kwantempo ne so amantan samso ne so na behunu Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 nani penifo ntwetwe enkomo afei abusia ya toa ensam no aswo metu me boaman adem abusia ya toa so na ya freaking Frankie Friday Kasiebo adidem tino na watwe mu so NDC amanyiko ne de wa modie ne na mafafa na NDC Samini so ne sa akwade so de no en na mafafa nti akwese lorry kwan no car kwan ba ko na car no ebi ko na ebi ba single road no wo mu nyina na mbra kosoro na watwe mu ana ne Samini Twitter wo betro to wo se ne fans no wa sembi sebia wutimi bisa no obeyi wa no nti bisa na sem wa mu bisa na ba kwitwi ni tipie na obisa ese ye wo ne sa akwade ache wo ne sa akwade ebe ye adwuma na wunya ya ka wo besa ne na bonyuma na no no so reply ni so dabi wanu wananwi hu posi wo ne sa akwade ebe bonyum anasa won be ka omo abom kolabo wo mu nye bie mu da na ye bisa ne sa den wo so sa akwade ye nipa bi a wunim no wunim ne so so a wunim ne pa wo so no
wone sa akwade ntawatawa bia ni wo montam na momo okira na adwen ane ne ewahu a anyumtifo bebre kanto wano susu kasi so amye hu sane e wo mo ka te se kwa kese ne edem ne wo mo ka ne ye nokure ade be ne wo mo ka wo mo se wo mo do sa akwade panti no wo wo ha WhatsApp bete hwhwhw obekwa akwhwe so na te se sa akwade wo mo nya hu ne nkratoa na wo mayina no wo mo message anu wo mayina no enso wo mo mutimi chat sa akwade ne wo be chat ne blue ticks you obema obi na watwe baako no onyi wa no wo ma wumuaye ebitimi kwa bosome no wo ma wumuaye omse ha adwen pa na samini se wonu sense akwade bibia ye no wo hwa na sa akwade adi nyum bi fa WhatsApp man so otie na boa me na ye mo wotie ya no wono so record baby obetimi ato no record ye no de ma sa akwade ana papa wo mo kwa wo se ade anchisupo na wono no ko bisa sa akwade emmoa aso wo meboa no na wo munya bibia wo se wo de man wo WhatsApp anyunkuro ya sa akwade hwe ya besinne enya ade asa akwade atimi ayi na no to se no enkire wobuo enti sa obuo na sa akwade mfa mani nti no wone sa akwade wo mu ko mu mom emonyom da. I don't think I would need a verse from SAC, but if he ever does need one, I'm not going to do it. I have a few instances where SAC has disrespected me, but I didn't bring it out in public. But from how SAC Nation has risen on the Twitter thing and are disrespecting me even further for me coming out to deal the fact that something was done to me some years back that I didn't feel good about. First of all, when SAC sent me the track for Love Rocks, I did it under 24 hours and sent him the song. Then somewhere along the line, I was in London, he sent me a certain track. I was down in Cuffley in the studio. I did it under 24 hours and sent him the verse. Ask him, anytime he sends me a WhatsApp message, it takes me, less than 5 minutes. I'm good on communication. I don't know about him. It takes me less than 5 minutes. I'll respond to you. I'll tell you the truth, what I'm about, what I can do and what I can't. If you message Zach, he would not respond. And I heard Halketi also complain about that. So I thought, okay, maybe that's the way he is. No problem. He's not my friend like that, and he will attest to that. But my thing here was that when I did everything that he ever asked me to do in time and on time, I expected that he would know that my principles towards work is such that if you can do it, let me know you can. If you can't, cool. I sent him, he expressed interest with my own remix. And busia sawati samini asade ane so de ya pa se wani abrebi wa grandpa wutimi chat obi na blue ticks wa baba ma obi e kire se woni pa na hu enso se bi ya nipa ni beyi wa no keke adia mi wiase me hi pa blue tick me no be kun sisi ene e be kun tokwa pa me body am se so ene e bia wo ye ayi dia na mi mfiu na se chale ene e be kun o hwe mimi yo bi ene men hwe membie men tape so ko men hwe blue no but wo be kan dia no traffic cho she papa me ask now kai say me from Krampo na me the number you are trying to reach is on another kwa e ka tena me sa frɛ bi ma fa che say me hia te na me ti busy ni kwa ma sa frɛ bi so principle ai me hu sa wo ye call pa na ma sa frɛ asa frɛ bi no so ye business call me hia enti no Church of Christ be on me hia wo bredi da ai me hia into the father me so me ni asumesi enti me hia enya no kro me that message say me send no message na won reply men me aso e ba obu onu me say o send message na me mfiu a me ha me wo me but e bibia dia me reply ebi hu ahi dodo e de na o sa akode enya samini pe na e ka o nyina adano asaka esuwe de wo pro unse obu onu ma me say me wo problem wo call ye ho se bia me fa phone afro minim ye ade a minim ye ni se obu onu mo ebi mu ye good se onte won kan no afa phone afro minim sa ade ne ye eno baton frɛ me de a mefa se me return but ye minim ye se me ameti wono me hu ni se bia me how ana se bi ti me ntanya ye obo se me ye ko a na je se nipa ni me tane ni wo sa ye di nkomo menya ya call rough bo obu onso hon mo ano me ti aso metin ka cho no wa frɛ o sa afro no but so obi be frɛ o na won pick de onso nya obi asasa akode onso samini so ye hi ayo sa akode ne samina na me tie sa akode rap bia na o kasa wo no
Satem kanem sa fe no sha ase. Also no obesa or rapia no do to sesamini. Asante nkai. Afa di e ba ne sen. Na wo de man na no no aye. Ono ni ma wa we samini kwa na complain sa. Edem kwa kese. Omo nyina mo kan. Adanu bi kra mete so o se ono kwa na ma meti mi frɛ no a. Beya you kra no on frɛ back. How? One ma me he is so proud of it. So okay. Na abusia samini na betre na adwi no wase ne yesa akwade ya ne nye enti wakasa wie ye pe anasa akwade wani nsusu dibitu aso ne ebisa nso sa akwade ne ya samini aka ni odi ebe na waka fo no so wanu de sene a obi feel sene obi esifa hunu no want me control want me kasa chinchina ahumsem ye ni papa want me kasa chinchina ahumsem ye ni pabone obi ani ni nsusu ye nti no sana se samini esusu fa ne ho de a ene no ye sorry pa se samini ehu ne sa na mmomo no de na adwen call so sa sene omo keka ne sa enye no na adwen enhye dan call so sa na busia wodi sene we kan ho yenkotie no. And I'm saying stuff that she knows I'm not even into the stuff that I'm talking about. And, you know, when I started even talking about champagne, I had never tried it. So it's not really about what you're doing. You have to, if as an artist, you have to be able to live people's reality. You know, because if I'm talking about me, it might be boring because I don't do much myself. But a lot of people are going through stuff that you can just pick from. You know, and my boys person. You share the same way I never. You are picking, you know, these things out and say reality. I don't know. The thing is, it's not. I don't really sit down and plan these things. It has to happen. So, but since I have it here, if obi like you know the name banner and I'm sahona saline ebe come and I say me I'm in so then I'll just give it to myself. Sit down and plan like I'm going to do this and I'll do a song like this. I've never done that before. Plan how this maybe throwing you, this is what I want. I don't do that. If it happens and then the cadence happen to be this way, then I'll just do it. Him feeling like that, I don't have any control over that. I can only say sorry to how he feels, not necessarily because I agree with everything he's saying, but if that's how he feels, you know, I don't think I have any. But my drink really the things that he's talking about and. Enti abusia ya kan kase enti kasa ne eka no na sa akode so de na waka ye no waka brofo timi bisa se we eye patcho wa na se ne bim kasa na wa ba patcho meme de mi hu ni se nye chelpa we nye chelpa samo mi hu ni se nye chelpa and enye first time new oh obi akwa that is ade no ni suban ba won so also hunu se level na wadru no by all means obi be reach out to you tin at least say ebi obi kura wonnim no podo chat wa wonfi no a omo a woni omo wo level ne so omo so chat wa wonfi omo frɛ wa wonfi wo so ma me kura mpo frɛ kura wo ma me kura to me complain wa kan so ma me kura complain I'm sorry he feels that way. How? Oh, sakodi. Oh, enya fine. Sakodi enyina ya dano. Sakodi. Enyina ya dano but we sa net ye de enya fine. Nya sa net o mu nyina complain. We aka na che say ade. There was so sisan. Won sisan. Wo de o hia o ya so o hia o so odimo omo ana mama ni mu aye o. Se obo on ma adwuma ne ya ne de. Obo on ma na ho so sa akode se me fa me voice nto so. Na se sa akode e kra e kase ye kenya sa akode afa ni samini. O da bi kra samini. Bili wona. Ori awaswa wona. Ori so dai. Enya na fe kra no. Tie so ebuo de. So ode ni buo ma no e de ade. Ani abusia bra papa kumase. Papa kumase. Wotwa sini twafo no waka ho bi. Wose wono pa de. Waware se bia ya ware yete wo. Ubehu obisa second chance. There be second chance mon kop ayi wo. Papa we ho all the sample adum chedua. On na owo second chance TV. Na pass wono second chance de la second chance se de be nti se bi oni oba ate. No oba na hye na ne ya wase o Yesu nti enkwada ni nti wase da bi ebi ni book mu kra. Dictionary na da ne fie ne ebi nim. Second chance ye ntwero mu wo ba bia enti ono pa de aware mu second chance pa de obo anko heaven nyankopon kura kan se aware mpo no ye mfa anko heaven udru heaven wa hunu ukun ni mu nkwa ware wo ho akonta na mbukobuo
na sa ware ho akon dabi ti uti aware na so bi tete was run for your life wo cheche ni nsemu an wo say ade bi won mo a obi nya je ya hu say red flag asoko red means stop. What they always say red means get ready. Red means go and go. Any obewu enku eme. San what they we into us one there. Onya hu red now say stop. Obe stop it. Nya fe no obe get ready. Nya fe no obe go. There be uko go dia. Any ewuo ena uko wasin kwofo bebre wuwu. Kwofo bebre sabi o mabobo adam. Kwofo bebre abo henya. Kwofo bebre agba sesa na ware nti so wo ti aware bone ho a aware bone ti se nkukodwie enti run for your life. Me jai se me ware on na o mesia pechana me jai because me ready an say nye aware na de ko heaven because woman we obo eku o Nigeria wo wu no yes na ni kunu bono no fa ho no me sister na wa ye kura me mba I didn't also tell aware sma wu because nya aware na de ko heaven also ba wa china wo save life. Yes, sister Kisana love. No, so go through the same thing. Bronze alalan, and was saving a life. Or Tonyum will live good. A kueme will call you are gone. Why do you have to stay in our race by a buoy kuya titil? Now that's what in the name of our own race and fan heaven. Yankupo be show, not necessarily to go and get married. What I say, into our end there. When is your time you go get married? Not test me. If I taste some. And kueme and what we are kuni. Kueme ya kunu kueme basam no kan se enukro e mani ya edwebo papa ku ma sa asem mo kan enukro nokra na mema ni bi so wu ba mo si ho mema ni buo mu wu afie nya de eja de fie so omutim enti na sai che kufo no so adose no but eno so nche se kofa sai che but run for your life. Bema bi wa munya wale ye ne kra ye si date mu twempena ne kra. O kun dada. O si wo besisa. Woti wa na to. Na ema na dia ba ko e ha se. Otimu sa asumesi. We mintimi wale no. Menene wale amfa so die bia ni we beba so. Enso na ote ho so pe closure. E dia no closure. Eno so ya den. O timit mi One darling new closure across. Iti watu wanu wanti bema na kane hano. Obi timiti I just wati bema na wale twemplan wati nkanza na wedidi. Hey, how who to crack closure no. How who to crack so. Adai. Hey, bema nkanza na wedidi. Bema mo twempna wo was chi empnacha mo de kwa awaliem. Na o fa we chi so yan wale ye ni ti wale obeja. Chi fan do ye de obi abefu we chi but e bi de do so. O si obejai enya de e besida. E chi fan de osoro abofo obefa. Bema de but e bi de enye. Bema de wo ye dem bema timi sane Nyankopon mo ebo ma na ma ye timi hye ye ho so. Enam ku de wiase asai a wo be hu oba warefo no no so bobrabone. And then we are first no. Unya hu sa soko na o ka say red means stop. Get no red who red na say get ready. Ready be go. And you go die. Unya du wa eku we me o say akwaba. Waku. Enti papa Kumasi abusu na de new formula. Kasiebo ni new formula o. Papa Kumasi san so to aso biem. Ya no wo kire mu say. O kwa ware den ti ya siesie hu sie preparation no say ekwaye pa ana face was say empratwe da papa e cha ware me unu say relationship ya ne more the chair marriage because the kwa question nchen a question nsa se sia na kwa nsem bebrebe so I den our den o mama come 30 15 years 10 years no me respect o mo bebrebe enti akwa oni yire na said worker say mpratwe mu ode ba utie papa Kumasi so too much wan sha o mare elias ebini anti mpratwe dad oh mimi unu say mpratwe so e de sa o enti papa Kumasi no mo mpratwe mu no ade otimi frɛ bema na jude so mi obeba mi pewe obeba ene ni obeka bi obetimi ayama na onya de kawan show sa say kim samu also jawasem na ho na beka jawasem o friend no bema no you say
ebi a bema na kwa ejuma ntema mo twempna no kwa ejuma krat mi friend ewia o ebi a me do ma feel se ewia nko betumi aba nchen na ma ware ewia nko friend ewia o wo ejuma nti mi wo ejuma mu nim se mi wo ejuma enye fie hwa na meba but any kwan say kaya sa o any kwan say our should be peaceful nyame nhira so our dey kaya say peaceful pa o ni nyame because empratwe ma say nya easy o empratwe nsem empratwe adwen kura ka say empratwe dey nsem wo ewo mu Costo David charge the customer. Back no theatre on. On the customer service. Na ebusia ya twaso. O sa twaso. Ai. O nwie. Oh, mama fa yi de twaso ni. Okay, Ahenkan ya ko. Ai. Ni mama. Ya ba Ahenkan fa bote. Sa, mama ti. Edem. Frankie Friday. Abusia mi bisa awofo no ni titiri ni ya maamenom efisa me kaisa ensemtre dwumai me shase na enkakra da kru bi na mkopi TV bi so na TV no ya se agisa okita HD decoder asa na obetimi enye bi me fra ma me pe no kope decoder ni bitoye overhear me sini chani bi ayanim ne pani awakodali wo sini twemu Yvonne Nelson. So I have managed your pronunciation. Manage that pronunciation. Movie actress. Can you tree, mommy? Sini. Obi anwa esa pompo. Ada no obi tro ba fia ya sini twa no ya. Na mi za dezu sini twa. Sini twa. Yvonne Nelson. Asem na me bekan. Na Yvonne Nelson susu de se anim ne pa na no ne brofo nya asem ketwa ne ohwe movie na oni Jackie Apia ne Akwaidu okopri MP John Dumero wa muhia wo mudi a na tete otumi sesini na eden ebe efe na Yvonne Nelson sa wo hyase ese wo twa sini no ene wa cheye pa 2007 enye nne na wasi 2007 e bansini no we twa bebra production so wa ye bebra so ne wa ye nyina ne ma men hweda ne nnuane mo hweda ne ebisa ne se sani se hunti ana ma men hweda ne ni nyi ho ana no so no kura no woni wadwen so wontimi misa ne maame ne anam support anasa ne maame gina so nti a wonu ni sini ne maame sa won hwe so sini foforo de ne maame hwe aso wonu no de wase ne maame won hwe. Me mami Ankasa, she's never really been interested in my relationships or dating life. Once say African parents, yeah, you have. For me, I didn't really care because now me mami on share me movie now till date. I just don't know. It's something that bothers me, but I haven't had that conversation with her. Until on share me movie that even movies I may produce or on me premiere that she's not interested in the movies I make. My mom loves me dearly, but I don't know why she cannot watch it. When you TV so yeah, I'm saying I have 2 siblings. I don't think my brother is also interested, but my sister there once in a while about my premieres. I don't think my family believed in me when I started because my mom make comments. We say, "Baby, I'm go try movies and movies now." You know, when you're having comments like that from the people at home, because in society no mumbu entertainment, into no oh you'll be open entertainment will fear. I say unim nyansa. Enti abusia samat na sade na ankasa so ewo ho. And now Korea media mo ate say obisis na opeson re entertainment mu kakran ne wo mo 1990 model for no Korea mu bi de na kon. But Yvonne Nelson case de on ko busa na we de nyini so na ma mentem ye fine oni ne ma me so hu o matimi so mo na so ma me fine won oba twa pictures say na say oba unim oba movie unhwe bi da na oba ti radio so ka say ne ma me nhwe ni movie da how and wodi Ahenkan kura bo me di wo Peace FM a yes me ma me mo metie afiapofo am ye bo odi da do me ma me sa fe de wa ya na me nua ba kwa ye twaso obefra kura ka to say na Matudi Minya wa kwejina say ye twaso de ne ho ne de yeah mani mo why mani mo so dia to say me bani o na sa na twa movie oba hit say mani mo forms to ya o okoto forms ma o ni agba odin a
Be ready. Me mam no kai say dachi na me jina baby na me kasa onya bedro say me bana me ana me wo no Na say you should be proud of your daughter. Me nya mo ni din kra no no kire say me na me wo no enti no sa na o say ye no na go na se ma me kwhwe enya fine me da fine. Na fine. Princess Tyra, say na odi shooting. Effect. On sure bi da. Enya maame no anya de. Ebusua Kamido. Ono so say mo amoto nyomo amoye Holy Ghost fire. Erade mboa me na enwumi hete. Erade osi Nyankopon wo na fam de e wo so oye obeye. Nanso wonso onsa aye POP. Aje se di blower. Blow onsa blow ansa na pim 1 CD pu da beba. 1 CD 20 Ghana be pia free ni sama bana je sen sada de baby okoda de na hoye chese ni sadin stingy no for frosa we chan kam de be ma no chese stingy ankasa wo pesa wonyom hete wonso a woni ska enye ska no so obi wo bi na so wo yama sam training ni so brana sen je boma me no twa afecho DJ Fish, Joba mame, mama me free, ayi, menum bia bo, mama me was sad and the munyai. No no say, hate ya and saying, why hating you back, why hate ya or goose, why hating na. Yes, sika, or to me, was a sunny sicana. Someone you take talk of for money, I'm on trending your mamma. And dear one is out a Camido, or tinny dear, to say yes, a brantano, or Jeba, or costume to say, Mamma Shamusa POP, no. Apostle munye mu omunsa no musem na samtwofo ni musika kakra anano no obi nwom anwum amese anya me de no ya bo wo national television so me dofu bia ina wo system Piatum, producer Piatum. Rema is dropping a record. First week is like it's everywhere. Times Square. Do you know why Spotify does not like really throw light on a lot of Ghanaian artists, bro? We don't do stuff. We're not even loud about ourselves, bro. We're not even loud. Okay, fine. I just want to use Black Sherry because it is possible. Myself, like I just decided that you know what, Sugarcane is a beautiful record. You know what? We're taking out the money from my bank. We're taking out the money from we're investing money. We're promoting. Yo, TikTok, how much? Oh yeah, collect the money. This person, how much? Collect the money. Do the job. Do you understand what I'm saying? And then the job was done. That means that not everything is based on luck. Let nobody come and tell you that, oh, this one, oh, maybe not be in time to blow. No, marketing is taking a product and making it number one. Take it to the face of the people. Let the people fall in love with this product. That is my state of mind right now. I'm feeling like we need to be intentional with everything. Sugar cane sweet, but your love is sweeter. Yeah. So below juice mixed with a little ginger. Oh, girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for Radio Papa Abozege. Thank you. This away any na. Radio. Uni you be any formula of your just a pie square na dey go. As na best of him. But after the producer team, no so him need growing go. Eti Kamido no so ba ma hye bons. Eti se wo ton ade. Na ade na so de ba Ahenkan FM ya gbo hu da roma. O se Nyankopon beton. Me de Nyankopon na ton ma ade. Na beton. En wo kan say Nyankopon be na FM de. Wo so sika no pushi. Na ade. Obi boy medofo bi ya money so awie na medofo bi ayira wa system ni mo enya bo no me ensa pa mu a medofo bi ayira wa na de be ya payo kasa favor we wan ko ban ka me amiti ka me de ati wan ko dia ka me de ati medofo bi ayira wa system ti favor ne ya adwuma no na sika no so ba tuya ti mo ya bra na nse mu putwa nyuma mo ma bra na Muntu ya payo ni mabra na sin DJ Fish ayi akane say Kobike ayi Shabo obe Shabo na kwabna kwastimo amu wo ho na munya POP no ti Kamido tumo kwabna kwa atwumaje anyumi obe lanchi ni wa ayi ati adonko ebi okwaje yo bedam Gaza ni sani akwabna lunch ni wo fie anyasem kete. Ebi okwaje. Abusia yankwa yemfa SMS mienu bi. And was one Nasrebo Democratic People's Republic of Achiase. Ano di abano si Ghana yempeni for. Ghana yempeni for nti da ben crown won be jaise
Uche say Ghana na ya kasa ya penti ya me ya say tum. Wasi say no obi ate Ghana kra na o dwane. Obi ate ya kwa ma say abrochire nyina so. Abrochire nyina so ye kasa ya mo Ghana din edimpa. Wasi o ekoba ne sa abrofo na be nso man no mja ye ho no. Ye nuru bebi anti wo say ye mpanifo ne sa wamo kasa wamo kansempa emfa Ghana ho. Master Planner Junior Kintampo BMW stands for what? Baumia must withdraw. Hey. Oh, Baumia must win. I am ref, you're confusing. What's another no, the buy any dear. Now, Obi, Bazamo, Miss Rawo, Bana Sumdiem, me and I'm refi. No, be I'll say Baumia must win, you know, say, Ghana for Brem Bipini and DC, Wama Kasa, so no. When quantity was a Bremo, ya Brems in United, or say NPP, yay. Or say NPP is the best and what diaba. Isaac Buffo Ameya Kintampo not another by now Quaba here diffu kumasi. And why I know didn't buy you. Now I know training in a unsa fitting a watching what you poco ajman. But no, I didn't na ya boat or didn't in a by idea so ya can't what say and why when it get din. Eddie Abusia Yako. Yako na abrempona montuo aba. Your producer seho. Abrempona montuo. Producer no papa. Adwempa hene Kofi Mensa. Ono na producer ye. Papa ni wani mukan. Kwame Asante de yakwa aba fontentan kese ne so. Enumre ye Ahenkan Kasiebo no afia ampofo wa. Mene. Mame Akia Janewa Kasiebo na si yesi achia mo pe. Yamamumo ni